biya ke hai aphan event branding ti ni alang tum tame nomor tak na man lo la si la bangke ne lam ki mi kali la ben sialam the bang aku ni li la je ai ka thar tum phana ko ki putu kang tum alang tum bang puno keche so tum phan kai ke mala da avar sai piver keche so man piver keche so an pipidet nangji la so teng pen the entire Caribbean long arala phan matha pen Caribbean long history phan matha pen la pen Caribbean long future phan matha pen si aki hai Dr. Tugram Ohang a leadership pen la pen ke non ge ri ke churung tang lo resim kang tang ki ora song tum ben tame Caribbean long autonomous council long bangke lada reservation nang ji keche so tum da kan pas job dum long lap le nang ji to ajo ini pena bangke tam tam tame ekor te tum stokalo ni hala so teng bena bangala da itu non ke to bom election lagi non bang tanong de lagi open for all non ta majo ko thurlong mati bang nang haidne de polam chot alam be alam dak lumba jong ta hala so polomala so jang thurlong bipin chaudhary da thurlo asona thakse kapre ka dim na me akapre tum na thur bang do pe lagi non do election polo aku jong si that history long lang dam bose mera dat penang an that hurki monong do komane match tam ho komane akapre akeche suduna dam tanga por art mi a homo sitin long tam election thudun labatek the hai hitet tigalam cho silang na belo putang non ki do bom ke la bangke open for all la pen jai ka thar bangke nona teng si nangji pusipu bo jong si nona teng jong si nangji nona teng si do bom nangji putang te ke che so mana EMPP de nangji ba koson pathulong dani puke jai ka thar de ningi no aw ha bangke talahai ka do go be lam the matha pa me ka pensi tam tanga port de bangke memorandum of settlement je top pen itum out of 44 pe bangke kwana sit me itum bangke reservation me itum thik lo ladakh bangke ke che su do mangke nang thudun delu tribal ni thur chot po la pen ba kilo bangke lata kaddo ko bidai itum men jeng lo akapre ka pe ko thulong po ta hala su hu tame je ai ka thar do mangke nang ki ang to na mas reserve lo ke posipo lasi alang tum mangke rar tum ka bujidun sumpik api apor aprang por api pon la son sila tum mangke klem lasi alang tum jongsi komane poloma modhur jo dikel phukona phan komane akapre tum ha jongsi ela son sila tum irrigation wan bom butang de alang tum name dam tang ala so ekor lo mangke tum na chidon nang jike tame ekor ta chidon de no na chidon de development akam da claim da mena chidon de asi tin ke claim da mena tum ke opposition no puchima thamachi along tun da tum ke opposition lo opposition a role ke very important in a democratic country isi democratic adya da lo mangke opposition dun a role the o constructive debate in discussion one pen koson si long ri long pat kapaching thul jima phan mangke big role do opposition da tum mangke tamela tum mangke opposition a role bangke tum don da chen dekte bala lagi poson thol lasi rada phan ke pamang hu bangke ing ton anji a ho alam ki thanam lo mangke ni tuma hin man ki pudu je thai ve tanona bangke kalipin pin un e pin alam kacuba lam pen rada pan rada long dampo kachin nek dam alang tum rada tum ke claim ke dam apor ki pipe isia da kapon mang pulo re-election ngan hok ta pi un ke atumi re-election nam thineng je ke di media jo potom chinelo si India a history long konat si ke doma thelong la election do ad vote job ad high ad vote taking do ad government form ad apit sia ko re-election do ji re-election do nang ji bu bangke lage fur ki molong thelong la election a period hut konat ni proxy do goglo di konat ni ke chok theng do goglo konat ni ballot boxing bo choglo ba ko pina model code of conduct run kar campaign ko pine illegal practice do ko pote halo sodi mangke re-election bi me ba election
ko ka phit ko mani haidar phi hala bang so amune de bang chi voi jui por dang de by election ge pi me tame re election do nang ji pu bang ke ko son sila bang ke dojima hala bang ke rar tum phana me si kapamang hu son sila ke mande lasi la puson rada phan ka chu by bang ki ing to nang ji rada phan ahok khelam ke thal ma ge ing to nang ji election do ji non 2024 do po la ke re election bo limate la que ako lage parliamentary election do po la so pi election do po 2026 bang la que ako MLA election do po la so pi do po MC na ta hala fresh election do mo mate lage re election mo kali no lage la si la son rara phan ahok helam ke than na bang ke mena political alle phan mang ke claim nang ni